Kwa mugore we nawe usigaye uri inyanda no guteka. Ako ndi inyanda wowe utari inyanduriye. Mwere. Akibwa y'umugabora. Nese mwasha. Ese mwana mbwira ubuzima bwo muri mudugudu wacu uri kubonetse ko. Sha ubuzima bwo mu cyaro ubona ari bubi cyane. Sha mwana naguze akantu bapasiga yankorera. Uziko neka ibiryo nararya kaza kabirya wande. Zose sakabima. Sha byiwe mwana aho mugo sha mwana sinzi. Ntabwo se mbwira ndumva bigenze ne koko. Tuzigira Kigali nawe. Se mwana we Kigali ko numva nawo ubuzima bwo bukaze. Kibazo ngiye rero ngiye Kigali. Shabanye iwacu baza kunshakirayo pe banyice. Mari tuzigira Kigali nyine. Karana karaka nyine twakura nyine. Ndabitera ibiraka nyine saba bakazi ko. Ibiraka byina hase. Oye mu mugi. Inaha ibiraka byarabuze cyane. Sha kereka mbanje kubaza ababyeyi mwana hari gihe byabiraba umwana. Ugasanga birakaze. Undi zababaze kugenda. Sha niko biri ahubwo nyine reka ngiye kureba papa mu kanya numva ari kumamagara. Taza no kunyica mwana. Sha bye. Bye. Sawa. Utariye kubimenera. Kagasafrani gato uzagura kandi. Uya mbere yo kugura kandi imanzu hishe. Banze misho sukona nadatetse. Yaravuba bashanda shonje. Asurashonje wowe uza kubikora. Hakurabona na shonje naje kwicara hano ndi kugukoranyiriza wowe ngikiniki. Wese ubikora ntago wari uhari. Bana mwere. Babarira. Ngushigisha vuba rero. Kwa mugore we nawe usigaye uri inyanda no guteka. Ako ndi inyanda wowe utari inyanduriye. Mwere. Akibwa y'umugabora. None nkimbwa akazira. Nawe urimbwa. Usaka ngakurabona nakamwe. Uko nase wakankuru Ntacyo uko. nuko menshi bijana. Bashara neka bishenyene. Kuri kukimenera muziko. Ega nakubwiye ngo wagweze gisafra gatoya tegereza tuzagura indi nibwo tutazabera amahe. Ariko iyi nuri yora. Ariko wacanye. Uri umurimbo. Utangiye kunsakuriza ngo Ndakubwiye ngo cana. Zibaho ngaho. Ziba nawe. Salamwa. Yewe nuka nsuza kubyantera wakira boss rero ngoye ubwire. Ntibagikunda kunyinaho. Yewe mba narakoze mu gosi meshi. Umuntu akuguriza amafaranga ye. Yewe zo ngo aya ngo tuzara nano azijyana. Bajya ubwira yaramujyamo. Telefone ndayitwara telefone ko byamangara. Yewe niba twara ndajya nyambika mama. Ejo ndajya nyambika mama nangira hambuye. Akugera uko ushaka kujya ujyana ibintu by'abantu. Oya, umuntu akuguriza amafaranga ye 2 yishimye. Oya kandi ejo hari umuntu usayama. Yo nayaga telefone nashaka telefone. Usemwa. Oya nukaje mbwira ubusangi uzaze kunde wabonye. Nzaga guhe. Oya. Noneho ndatangaye. Bigenze gute? Bazayisha umuntu muti yo kwa Karori. Muti yo kwa Gachi? Hara kwa Karori yarahijya. Oya se. Muti yo kwa Karori. Kwa Karori? Hano hijya. Haje hari. Ninde? Vazo. Tugende yo Tugende uwo muntu. Tugende kumuye ku muntu. Naha. Yarajyamya. Aha. Yarajyamya. Subhana wa ta'ala. Mutorira. Mutorira. Do yaraha. Aha ngaha. Ubu ufite gusanga wazuka nahanye. Ureba naho n'ahantu rwose bagwani. Aha ufite gusanga wakene nuke mukinisha abantu bajyana. Nuke mukinisha. Ukumva? N'ikindi gihe kazagaruka kananyure hano mwana hari gihe ufite gusa nako kanca yoyize dosanga ako nyamaza nubwo bigize ibiraho nahaga ari heze ndamubuze singaye n'amaraso ayahe maraso ayanga sindi kubona ari inkarisha aya sa amaraso aya na amaraso ayi ariko ufite gusa ari umuntu wahanyuze ari mu mihango ugasanga nyine ibintu biragize
rero ubwo muguri kumva ntabwo ibyo bishoboka njye ndigendeye ntari nyice na gahunda y'icanga eh ntari bimana ntari ako sha amaherezo ndabivuga sha ndamuteza abantu ubwo shaka ko ndabure